بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Cijenjene sestre, draga braćo, dragi kolege i mami, dragi izvođači večerašnjeg programa, ja vas sve skupa selamim pozdravom dženneta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kada mi je naš direktor rekao, bi li išao u Bosanski Novi Grad sa Borom, kažeš nekoliko riječi, ja sam to objeručke prihvatio, jer je ovo grad bez imalo patetike, bez imalo želje da se nekome umiljava i uzgorava. Ovo je grad za koji sam ja poprilično vezan. Ovo je grad iz kojeg sam ja barem 100 puta putovao vozom u 11:30 za Sarajevo. Braćo draga, još jednu stvar koju onako razmišljam dok ovi mladići i djevojke uče ove lijepe lahije i nevud, razmišljam koliko su mladi. To su momci i djevojke, svi su rođeni posle ovih nesretnih iskušenja koje je zadesio naš narod. I kada bi znali da su mnogi od vas koji stavili ovdje u džami proživjeli određene golgote, određene belaje, određena iskušenja, trebali bi da se prema vama odnose s nekim posebnim poštovanjem. Ali to oni to ne znaju. Oni misle da oni prije njih nisu imali nikakve iskušenja, a oni, hvala Bogu, još nemaju. Ja molim Boga da i nikada nemaju kakvi smo mi i naše generacije imali. Da vam pričam ili da vam govorim, zato smo došli ovdje, da jedni druge, ja ne bih rekao da vam bazim, nego da razgovaramo, da se družimo, da se vidimo, da se upoznamo. Vi ste naša braća, a mi smo također vaša braća. Živimo u našim okolnostima i stoga s pravom bi kazao da vaš jedan namaz i vaš jedan tekbir i vaš jedan salavat i vaš jedan selam vrijedi malo više nego što to vrijedi na onim prostorima gdje mi živimo. Želim da večeras podijelim sa vama dvije riječi koje su obilježile Mirađ ili to putovanje našeg poslanika Islama iz Mesdžidul Aksa ili iz Mesdžidul Harama u Mesdžidul Aksa. I to je lijepo, moj kolega i vaš imam rekao u uvodu šta je to Mirađ i zašto se on desio i kada se on desio. Ali, braćo draga i cijenjene sestre, dvije riječi koje valja posebno zapamtiti kad je u pitanju Mirađ jesu knjiga i namaz. Knjiga i namaz. Zašto knjiga i zašto namaz? Knjiga zato što je Allah Đelešanuhu, Allahovom poslaniku Musa'u alaihissalamu dao knjigu i dao uputstvo življenja. Pa su oni to malo iznemljivili, odstupili od knjige
zapovjedi ljudima na zemlji. Vratimo se na knjigu malo kasnije. Druga riječ koja je bitna za mirač jeste namaz. Allahov poslanik, Allah ga uzdiže sebi i kaže: imaš iskušenja, hodi ovamo da ti pokažem znamenja naša, da te učvrstim u vjeri, da ne posustaš, da se ne pokolebaš, da se ne bojiš, hodi ovamo. I Allahov poslanik ide u nebeske sfere. Ulema kažu, bilo je to putovanje duhovno, bilo je to fizičko, to je najmanje bitno. Bilo je putovanje Allahovog poslanika u nebeske sfere. I šta je gore vidio? Čekaju ga poslanici postrojeni od Adema pa nadalje. I čekaju nekoga velikog, kada naš poslanik Muhammed alejhi selam. Čekaju poslanika Islama. Raniji poslanici, zdušno ga pozdravljajući, i Muhammed alejhi selam je svim Božjim poslanicima ranije stao kao imam da klanja namaz. To je počast. To je dokaz da je poslanik pečat. To je dokaz da je poslanik kraj svih krajeva. To je dokaz da je on najveći, najodabraniji, najomiljeniji. Onaj koga Allah najviše voli. I zato namaz, kako je to rekao vaš imam, tako vrijedan. Braćo draga, nemojte ostavljati namaz. Simahum fi vujuhihim min athari sujud. Na licima oni koji su obavljali namaz ima trag. I bit ćemo po tome poznati. Nemoj sutra da dođemo na ahiret, a nema tragova. Nema tragova na našim licima. To je identifikacija. Po tomu će nas poznati. Po tomu će nas prepoznati. Braćo draga, i danas ima pobožnih ljudi koji vam mogu s lica pročitati da li klanjate ili ne klanjate. Kad vam vidje čehru, kad vam vidi lice, čovjek vas pita: jel da ti klanjaš čitav život? Jel da ti klanjaš veći dio života? Nikad vas nije vidio, ali prepoznaje čehru mu'mina, čehru onoga koji obavlja namaz. Zato čuvajte namaz. Rekao sam, knjiga i namaz. Braćo draga, uzeli smo teret, uzeli smo breme, uzeli smo propise knjige koji su tako divni, koji su tako lijepi i koji su tako sadržajni. Knjiga je došla svim ljudima na zemlji, i muslimanima i onim drugima, svim ljudima na zemlji. I otprilike svi ljudi na zemlji imaju istu potrebu da budu dobri, a da ne budu loši. To je temeljna odrednica svih ljudi na zemlji, da budemo dobri, a da ne budemo loši. U toj našoj knjizi, koja se zove Časni Kur'an, u ajetima s kojima smo počeli večerašnju mevlud, večerašnji program, sura El-Isra, Allah Đelešanu niže jedan niz tako lijepih i sadržajnih poruka. Vidite, braćo draga, nisu li ovo divni kuranski ajet? Kaže uzvišeni Allah u suri El-Isra: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Nemojte ljudi nići u zinalu. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. Ružno je to. وَسَاءَ سَبِيلًا. Kako je to ružan put? Ispod toga ajeta, opet sam niže sljedeći ajet: وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. Ljudi, nemojte ubijati svoju djecu
bez veze, zbog neimaštine, zbog bojazni da ih neće moći hraniti. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Mi hranimo i njih i vas. Inna qatlahum kana khit'an kabira. Zaista je njihovo ubijstvo veliki grijeh. Pa dalje opet se diže sljedeći ajet. Sve na izboru. Vala taqtulu nafsa allati harrama Allah illa bil haqq. Ljudi, nemojte ubijati čovjeka osim kada to pravda zahtijeva. Nemojte ni pomisliti da ubijete čovjeka. Nemojte ni pomisliti da uvrijedite čovjeka. Nemojte ni pomisliti da nešto činite zlo čovjeku. Nemojte to ljudi raditi. Pa opet se diže kuranski ajet. Wala taqrabu mala al-yatim. Ljudi, nemojte prilaziti imetku siročeta. Osim na najljepši mogući način i do onog momenta dok ne postane punoljetni. Pa opet se diže sljedeći ajet. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ. Ljudi, kada važete na vagu, kada ljudima važete nešto od robe, kada s ljudima biznis vodite, kada ljudima poslujete, kada ljudima trgujete, pravedni budite. Pravedni budite. Ljudi, nemojte se povoditi za onim što ne znate. Inne sema, wal basara, wal fuade, kullu ulaike kana anhu mas'ula. Ljudi, dževapit ćete za vaše uši, za vaš vid, za vaš razum. Dževapit ćete, odgovarat ćete. I onda na kraju, sve ovako je ajet po ajet, na kraju Allah kaže, ljudi, nemojte ići zemljom nadmenom. Inneke len tahrika al-arda. Ne možeš zemlju pocijepati svojom silom. Inneke len tahrika al-arda wa len tabluga al-džibala tula. Ne možeš ni svojom visinom, ni svojom ohološću brda dostići. I ajet završava, stranica završava. Kako je Allahu mrsko kad ljudi ove gore pobrojane stvari radi? Nije li ovo Kur'an lijepi? Nisu li ovo poruke časti? Svi ljudski belaji danas se vrte oko ovih nekoliko stvari. Čovjek je čovjeku vuk, neprijatelj. Čovjek čini zinaluk. Nema nikakvih ograničenja, a Bog mu je stavio granice. On nema ograničenja. Misli da je sam sebi dostatan. Čovjek jede imetak onoga od koga ne smije jesti imetak. Čovjek drugim čovjekom krivo važe, ne posluje transparentno, uzima imetak drugoga. Čovjek se povodi za onim što ne zna. To je danas više nego ikada prisutno. I naravno, čovjek ide zemljom tako oholo, kao da niko nije ravno pogledan. A čovjek je samo jedno malo biće koje ima rok trajanja, koje će biti i doći. Zato, draga braćo i sestre, hajmo večeras sa ovog druženja ponijeti ovu tezu da moramo poštovati Allahovu knjigu i ove propise koje sam sada kazao. Ako ih poštujemo, onda ćemo sebi ispisati knjigu ahiretsku koja će biti za nas dobra. Ako nam kaže u istoj suri da kulla insani elzemna ta'ira fi unuka, čovjeku će biti okačeno o vrat. Sve ono što je radio na ovom dunjalu prolazno. Pa će mu se kazati i kraj kitaba. Čitaj svoju knjigu. Kako ću ja počitati svoju knjigu na praznu? Ništa nisam napisao.
Znate, isto kad nam profesor kaže, hajde čitaj pismena, ti nisi napisao, svoj kontrolan prazan i očekuješ peticu. Nema petice. Ima negativno ocjena, a negativno znači propao si. Kad propademo na dunjavu i paši, ali kad propademo na ahiretu, onda ne paši. Onda smo propali zauvijek. Onda smo ostali tamo gdje niko ne voli zauvijek. To nije dobro. Zato, draga braćo, ako poštujemo Božju knjigu, onda znamo pisati svoju knjigu za koju ćemo odgovarati. Ako poštujemo namaz koji nam je Bog propisao, onda ćemo biti obilježeni kao ljudi od namaza. Kad Allah opisuje prave vjernike, šta kaže za njih? Kad eflaha mu'minun, spašeni su vjernici. Koji su? Koji su ljudi koji su spašeni? Alladhina hum fi salatihim khashi'un, oni koji namaz obavljaju skrušeno. Alladhina hum anil lagwi mu'ridun, koji se klone onoga što ih se ne tiče, što je besmislica, što nema nikakvog smisla. Oni koji zekat daju, oni koji svoja stidna mjesta čuvaju. Tako Bog opisuje prave vjernike. Zato, draga braćo, knjiga Allahova je puna lijepih mudrosti. Nije u suprotnosti sa zdravim razumom. Knjiga Allahova je Allahov dar nama. I zato vas molim, budimo muslimani i oni koji su predani Bogu što više možemo i koliko više možemo. Fattakullaha mastata'tum. Bojimo se Allaha koliko više možemo. Vesmeo. Slušaj Boga. Da atiju. Budimo u pokoru. Da anfiku khayran li anfusikum. I udjelite nešto pred vaše duše. Braćo draga, razmišljajte o tome. Ljudski život je kratak. Danas ko živi 80 godina kaže da živio je duboku starost. Ko živi 70 kaže mašala naživio si. Ko živi 60 pa kaže pa dobro je, pa fino je živio. Eto ovo 50 pa dole kažu pa Boga mi nije toliko ni bio star. Ali mi živimo u vremenu kada ljudi umiru i jako mladi. Ne govorim ovo da nekoga straši. Ne treba se smrti plašiti. Ima onaj koji zna skritosti i čutnje svakog od nas. Ima onaj koji zna šta moja duša krije u atomu jednu. Zato ne trebamo se tome biti sikirati. Ali mi se trebamo za sebe brinuti i sikirati. Da čitajući Božju knjigu ispišemo i svoju knjigu dobro. Ovome današnjem juletu i ovome današnjem svijetu treba čestiti i dobrih ljudi. Zato, braćo, draga i sestre, musliman ne može da bude osim dobar. Ako nisi dobar kao musliman, nešto s tobom nije u redu. Rekli smo da je glavno obilježje građa namaz. Jesmo se ikada pitali svakog dana kada klanjamo, neko ima tu vezu s Bogom čvršću, a neko malo manje čvrstu. Neko je na vezi sa dragim Allahom od Bajrama do Bajrama, ali na vezi. Neko je na vezi s dragim Bogom od petka do petka. Neko je na vezi s dragim Allahom jedan namaz u toku dana, a neko je, hvala Bogu, svi bez švakata namaza u vezi s dragim Bogom. I vidite, kada čovjek klanja 10 godina, ili krenemo od godine dana, kada čovjek klanja godinu dana, znate li koliko namaza obavi u toku jedne godine? 1725 puta se moli Bogu. I sad zamislite, puta 10 godina, ili puta 20 godina, ili puta 50 godina. Šta mislite čovjeka koji klanja 50 godina? Kako je to fino?
ima onoliko koliko je u njemu prisutan. A pošto mi živimo u ovim turbulentnim i teškim vremenima, borimo se često puta za govu egzistenciju mnogi od nas, onda mi smo u namazu raštakani. A vi znate da nema namaza dok ne proučimo Fatihu. I šta mislite, kad bi samo malo razmišljali o tome šta svakog namaza ili kada klanjamo učimo, kažemo Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hvala tebi, moj Gospodar. Na čemu ti hvala? Pa hvala ti na svemu onome što si mi dao. Ako budete brojali Allahove nimete, nećete ne brojati. Braćo draga, kada bismo Allahom zavadivali samo što je čovjek veći dio svog života zdrav, bilo bi dovoljno da o tome razmišljamo. Ar-Rahman Ar-Rahim, milostivom i samilosnom, koji je milostiv prema svim ljudskim bićima i prema svim bićima na zemlji. Maliki Jaumiddin, Gospodar, ti si vladar dana sudnjeg. Što mislite, kad svaki dan kad klanjamo, pomislimo i kažemo u sebi Maliki Jaumiddin, Bože, ti si vladar sudnjeg dana. A mora čovjek da bude miran. Allah je vladar. Ali ja moram da se pripremam za tog vladara. Iyake na'budu wa iyake nasta'in. Bože, ja tebe obožavam i od tebe pomoć tražim. Kada bismo to ovako lijepo, emocijama, razmišljanjem, barem jedan put godišnje rekli lijepo, bili bi bolji. Ja tebe, Bože, obožavam i nikoga drugog. Ja od tebe pomoć tražim. Ihdina sirata mustaqim. Bože, ti mene i nas i moju porodicu i naše porodice puti na pravi put. Braćo draga, u vremenima kada smo ograničeni da radimo neka veliki pomak. Ja znam da u ovom gradu i drugim bosanskim gradovima puno stvari neštima. Porodice različite, djeca ne slušaju, golotinje na ulicama, moralne vrijednosti skrhane, gaze se, ne štima ništa. Ja kao pojedinac to me boli, pokušavam da nešto uradim, nemoćan. Šta mi prostaje? Prostaje mi dva naprema Bogu i ide sirata mustaqim. Bože, ti mene uputi, ti nas uputi. To je oružje koje nam je preostalo efikasno. Da se molimo Bogu, ali mi to ne radimo. Mi mislimo da će pomoć sama doći. Allah kaže, vi mene zovite, a ja ću se vam odazvati. Jel mi dovoljno Boga molimo? Ne. Mi po onoj narodnoj čovjek Boga moli kada glava boli. Glava prođi, čovjek zaboravi. A treba Boga moliti kad si zdrav, kad imaš imetka, kad imaš zdravlja, kad te djeca slušaju, kad imaš sve. Onda treba reći, hvala ti moj Gospodar. Ti si me ovo sve dao. Ja sam, danas jesam, a sutra nisam. To je pravi i iskreni rob Božji. I završavamo suru. Sirata ladina an'amta alejhim. Bože, ti mene uputi s onima prije mene koji su bili dobri. A ko je to prije nas bio dobar? Bili su naši didovi, naše mane, ne znam, davno prije bili su lijepi ashabi, bili su lijepi vladari, bili su lijepi tabidi, bili su lijepi pobožni ljudi. Ti mene uputi s onima prije nas koji su bili dobri. I zato, draga braćo, kad klanjamo namaz na prvom rekatu, sjetimo se svih Allahovih dobrih poslanika. Klanjamo i razmišljamo o Ademu, Nuhu, Ibrahimu, Jusufu, Musavu, Isavu. O svim Allahovim poslanicima razmišljamo. Neka to bude prvi rekat. Na drugom rekatu možemo razmišljati o veličinama poput Ebu Bekra, Omera, Osmana, Ali. Na trećem rekatu možemo se sjetiti velikih vojskovođa Islama,
od onoga koji je osvojio Jerusalim, pa ne znam ni ja, onoga koji je osvojio našu lijepu Bosnu. Naravno, u četvrtom rekatu možemo razmišljati o svome komšinu muslimanu. Bože, dragi, ja klanjam, a njega nema ovdje sa mnom sad. Bože, daj ti meni uslišaj dobu da imam bude godinu. To je ljepota, to je originalnost islama, to je punina islama. A ne ono, hvala Bogu, mene Bog putio, šta me briga za ostalo? Nije to dobro. Braćo, draga, ja znam da je ovo teško. Ja znam da je ovo možda teško u nekim, ali ovo je lako. Ovo je ljepota, ovo je punina islama. Ako tako razmišljamo. Sirata ladina en'amta alejhim, gajril magdubi alejhim veleddallin, amin. Bože, nemoj ti mene spajati s onima koji nisu dobri, koji nisu muslimani i koji nisu vjernici. Amin. To je ono što svaki dan opetujemo, svaki dan ponavljamo. Elham, koji svako zna, ali to ne razmišljamo o prijevodu. A vidite kako je prijevod Fatihe lijep. Ko razumije Fatihu, on ulazi na jednu kaplju islama u punom sjaju. Ko tu zastane, ko tu ne razumije, onda mu puno stvari nije jasno. Da zaključi i da završi. Poenta našeg današnjeg i večerašnjeg okupljanja u ovoj lijepoj džamiji jeste da se podsjetimo da moramo biti ljudi od dobra ili nas neće biti. Allah traži od nas da budemo dobri ili će nam poslati kaznu. Lijepo smo citirali kuranski ajet, tako su plemeniti, tako su fini, ali nisu malo osupili od njih. Ako osupimo, vjerujte, Allah će poslati opet neki belaj. Niko od nas ne želi belaja, niko od nas ne želi iskušenja i zato stalno treba učiti, Bože, nemoj na mene tovariti breme, nemoj na nas tovariti breme koje si tovario na one prije nas. Zato su mi slabi, ali možemo biti dobri. Jesmo li zapamtili dvije riječi koje obilježavaju miraž? Knjiga i namaz. Knjiga i namaz. Iz knjige učimo. Po knjizi treba raditi. Uz knjigu se treba odgajati. A kad se odgojimo, onda ovu duhovnu dimenziju zadovoljiti, a to je pasti Bogu na seždu i kazati Subhana Rabbija Ta'ala. Bože, ti si onaj kojeg treba da se obožava. Ti si onaj koji si uzvišen. Ti si onaj koji si veličanstven. Vjerujte, ako to čovjek u sebi skuha, onda nema dunjalučke veličine od koga se plaši, koga se boji, od koga ima strah, od koga ima tremu i nema, uvijek mu je na vidiku svjetlo koje mu kaže ovdje je izlaz, ovdje je put trasiran koji trebaš ići. Ako nema toga, onda vazda nekoga valja. Ništa ti nije jasno. Uvijek tražiš put, a nikad ga naći. I tako proživiš dunjalu. A on je jako kratak. I završit ćemo sa momentom kada je Melek Azrail došao najdugovječnijem poslaniku Nuhu alejhissalamu. 950 godina poslanik živio. I pita da Melek, ja došao Boga da uzmem dušu. Šta mi možeš kazati o svom dunjalučkom životu? A on kaže, dunjaluk mi je bio kao jedna prostorija, jedna zgrada sa dvoje vrata. Na jedna sam ušao, a na druga izišao. Tako je naš dunjaluk. I onoga koji živi 30, 50, 80, 100, tako to nekako djeluje. Ima tu puno događaja koji se desi, ali kad se vratimo u prošlost, tako je to brzo prošlo. Da nije dželatni, sve bi bilo dobro. Što bi rekao jedan onako malo šali, da nije Bogu dželatiti, ja bi tek dao mu štuk. Ali valja Bogu dželatiti.
knjiga bude od dobra. Braćo, draga i sestre, budimo dobri. U ovom gradu budimo dobri. Budimo dobri svugdje na zemlji, jer ovaj svijet današnji treba dobrih ljudi. A bit ćemo dobri ako se budemo napajali sa izvora koji se zove Kur'an časti. Još jedan put u ime naše škole ja vam se najsrdačnije zahvaljujem što ste nas lijepo primili. Zovite nas opet, mi ćemo opet, ako Bog da doći. Ova djeca su željna da se malo predstave, da pokažu kako su fini, kako su lijepi, kako znaju lijepo usti vahije, da upoznaju vas, naše braće i sestre iz Bosanskog Novog, da se sa vama upoznaju i da se sa vama druže. Puno belaja na ovome svijetu upravo dolazi zato što se ljudi ne druže. Svako je sazidao oko sebe neke barijere, neke zidove i pokušava da sam se ne bude dovoljno. A Islam je vjera džemata. Islam je vjera ljepote i džemata. Allah me molim da svi nas